dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Selamat datang di Kota Pahlawan, Surabaya. Untuk alasan keselamatan, tetaplah duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda sudah keluar dari pesawat. Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati pada saat membuka tempat bagasi di atas. Periksalah kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Namer. Ladies and gentlemen, we have just landed at Juanda, the International Airport of Surabaya in Sidoarjo. Welcome to Kota Pahlawan, Surabaya. For safety reasons, please remain seated until the aircraft has come to the complex of when the fasten seatbelt sign is off. Please do not switch on your mobile phone until you have left the aircraft. We would like to remind you to be careful when you open the luggage bins. Please check your personal belongings so that nothing is left behind. We will now say goodbye to all passengers and thank you for flying with Namer. Mohon perhatian penumpang dengan lanjutan penerbangan ke tujuan lainnya. Kami persilakan untuk melapor pada bagian layanan pindah pesawat di terminal kedatangan. Bawalah semua barang bawaan Anda karena Anda akan bertukar pesawat di sini. Terima kasih. Your attention please, passengers with flight connection to other destination are requested to report to the transfer service desk in the terminal building. Please take all your cabin baggage as you will change the aircraft here. Thank you.